Ang kapatid kang Kristo, pasibayo mititipon tamo, kening kapag masusya na ning banal ay Eukaristiyo. Kapamilatan da rin panalangin at kanto, makyabe tamo king balang metong, banagawa tayong makabaldugan, iting kapag masusyan. Iyabe talo kareng panalangin tamo deng, kapasalamatan dari, Barangay San Miguel, Merly Macabali and family, Arsenia Sunga and family, Henry Josie Sampang and family, Jimmy Magtira, Nestor Gloria Sarmiento and family, Jessie Ellen Dizon and family, Adrian Marina Ashley Tayag, Nora Cuyugan and family, Julia Cuyugan, Bautista family, Winnie Tahara, Wela Tolentino and family, Remedios Maniago and family, Alex Tiki and family, Marilu Cesar Espino and family, Baby Lising and family, Rolly Yoli Magsino and family, Jelly Doris Pangilinan and family, Ivy Kabusaw and family, Zian Lester Jasmine Ginto, Beth Gomez and family, Bianca Justin Marquez, Alden Gomez and family, Amelita Macabali and family, Rodolfo Gomez and family, Blessy Panlilio, Jomel Elsie Panlilio and family, Jasver Pangilinan, Juanito Marilyn Bondok and family, Abner Intal and family, June Faye CJ Ganya, Lito Basilio and family, Susan Sarmiento and family, Nel Cel Gomez and family, Jayden Cuyugan and family, Ronnie Rowena Perez and family, Lecom. Para keng kayadwanan dari, Luke Ramos for successful operation, Herna Sampang for speedy recovery, Mayola Maniti, Nympha Maniti, Carla May Maniti, Jonalyn Raymond Pascual, Jennifer Jalenkin, Zeniel J. Vergara, Oscar Jr. Maniago for safe travel, Cecil Hosala Espino, Susan Alice Gin, Hiraya Faith, Darem Eddie Kayanan, Joner Maniti for safe travel, Ruben Lavenia for complete recovery, Antonina Laviano, Arnold Catherine Maniti and family, Ofelia Malonzo, Antonio Gatpolitan, Franz Olilia, Bernadette Malyari, Mayor Teddy Tumang and family, Deng Magmasusi Kingkarelang Aldo Kebaytan, Emily Makaspak, Roger Maniti, Gemma Gopez, Almira Rivera, Mary Grace Lising, at para karen kaladwa dari, Ignacio Filipinas Noel Macabali, Reynerio Llanera, Carlito Erlinia Maniti, Zidel Juana Maniti, Pedro Eufrenia Pineda, Gaudencio Sr. Sunga, Jose Jr. Sr. Magtira, Dominga Jerry Magtira, Nicolas Juanita Kunan, Rosalina Sampang, Adelaida Malonzo, Leticia Pangilinan, Darwin Tayag, Angelo Cuyugan, Oscar Sr. Maniago, Jeffrey Dizon, Azir Tiki, Elisa Onofre, Teresita Cecilio Sr.,
Nancy Cecilio Jr. Angeles, Hermenihilda Cipriano Espino, Rebecca Enrique Francisca Mamangun, Cesar Senior Malyari, Jose Victoria Joey Magsino, Edwin Gonzalez, Francisco Petronila Pangilinan, Kylie Romantico, Nathan Lezatin, Jonathan Alejandro Gomez, Eustacio Carlota Manuel Tayag, Candido Senior Macabali, Alan Armando Macabali, Bernardo Sarmiento, Elita Gomez, Simeon Gomez, Angela Gomez, Catherine Lising, Andres Gloria Mirna Angelito, Remedios Chodoro, Cleotilde Gomez, Diosdado Juanita Manuel Gomez, Cyril Chay, Virginia Aguas, Florentino Aguas, Rafael Adawag Sr., Arnel Guarin, Lamberto Gomez. Abe-abe tamong nganing mamuge kang Kristo, kapamilatan ning kayang pari at makyabe king pamagkanto, king pamuklat adalit. Anting meto nga pamilya, makatipon tamo, kilagyuning igpaampo ning anak, ampo ning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutamong Jesucristo, ing lugod ning Dios, ating pamakyagum ning banal na Espiritu, mantabe kaya kayungan.
At kako ang timurin. Kaliguran kong kapatad at syuta na king kalibang metong a Domingo ning karaniwan na panahon. Misan pa makatipon tamo makapadurot king bangkete na ning Ginoo, ba mamaya kapuryan, kapasalamatan kaya, at bani daon tala kaya ring malalamdang kapag nasanding kay katang pilubluban. Dapot bayo tayo pagmasusyan iting maulang misteryo ning lugod ng Kristo, ganakan tala pamut pagkalungkutan din kay katamong kasalanan. At adwan tamo king Dios ing patawara na katamo at layon pasiknangan. Aminan ko, King Diyos, Ama pamakalulo, at kaya kayo kapatad, ing mi kasala kong bina, king pamisip, mga mano, ampon pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan ko, kasalanan kong mabayad. Uli nito, ipanigapo ko kang nuan a Mariang kapilan mang Berhen, karing sablang anghel ang pong banal, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, king Diyos, aginuta mo. ing Diyos sa lubos mayupaya pakaluluwa na katamo, at kimpanga patawad na ring kasalanan tamo, idala na katamongan sana king bie alang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo.
O Diyos sa igpami, masaya kami king kasalpantayanan apagmulana ning ke kaming pamisan metong, ating kamalayan kinging kaymutan yaing dala na ning pamisagsagan, paintulot mong ingke kang pagkalub akapanayan, yaing maging alang patan at ming sikanan. Papanatilyan mo kaming metong king lugod, amitatak karing biyemi, at saupan mo keng mi biyebe, anting meto nga pamilya, king ebanghelyong papasyag mi, itiadwan mi, kang pamilya taning ginuming Jesucristo nga anak mo, ang mabibi at magari kambemo, king kameto nga ning banalay espiritu, manggaman king alang angga. Amen. King mitmong kasalpantayanan at malalam a kapanaligan, makiramdam tamo ngeni king amano ning Diyos. Pamamasang iba't king libro ning Exodo. Mireslo ring Israelita king disyerto ning Sinai at migkampula king lele ning bundok ning Sinai. Minukyatyo king bundok i Moises ban makikit king Diyos. Minaus ya keya ing Ginu ibat king bundok at sinabi na keya ing sabyana karing Israelita, ing anti kanini. Ikit yu nung nano ing depat ko, karing tao Ehipto, at nung makanano ra kayong dela keti. Anti mo nung makanano na lang darala ning agila, karing bagyos na, ring malutob na, at inuli ra kayo, keti kanako. Ngeni, nung makiramdam kayo kanako keti, at tupad king kanakong kasunduan, ikayo ring maging sarili kong balen. Kanako yo ing mabilog ayato, dapat ikayo mong bukod, ding taong pinili ko. Ing balen amita gulaling mong bukod kanako, at sumuyo kanako bilang pari. Ing amano ning Ginu. Salamat king Diyos. Itamo ing balayan na, ding tupana ning keyang kawan. Itamo ing balayano, ding tupano ning keyang kawan. Dalitan maing Ginu, o meto yato. Kingkit mong tula sambanye, lumapit ko keyo, kambering masayang dalit. Itamo ing balayano, ding tupano ning keyang kawan. Kilalanan nyo, king ginuyaing Diyos, ya ing linalang kaya katamo, at bandi na katamo. Itamo ing balayan na, at tupang papastulana. Itamo ing balayano, ding tupano ning keyang kawan. Ing ginumayapya, alang kayang gana ning lugod na, at tapat siya kapilanman. Itamo ing balayano, ding tupano ning keyang kawan. Pamamasang iba't king kadwa ng sulat San Pablo, karing tao, Korinto. Inya, manatili tamong masikan alub. Balo tamo, king kabang manuknangan tamo, kaniting katawan. Makarayo tamo, king tuknangan ning Ginu. Uling, mabibyeta mo, king pamanalig, king Diyos. Karing mayayakit. Masikan tamulub, buritaning lakwan ing katawan, ban manuknangan kambening Ginu, may git king sabla. Ing kaya katamong parasan, yaing maging kalugod-lugod tamukeya, maging king tuknangan keti o karinman,
Uling maraptamongan king piyukuman ng Kristo. Ban tanggap king mayap o marawak apangayin tuliran ning depat tamo. Inyang mabibiyeta mo keti king yato. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Parangalan tayo po ngeni ing mayap a balita. Ing biniyo ing amano ning Diyos, ing sasalbog yo i Kristo. Nino mang manakit kayo, mikabiyayong alanganggo. Ing Ginoo mantabe yake kayo. At kaya ko ang timurin, Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Mateo. ligaya kaya ko o Ginoo. King panahon na ita, panakit ng Jesus karing kekaldan, kelunusa na la uling maliligaligla at era baloing daptanda, antila waring tu pangalang pastol, inya nga nakaring alagad, dakalpin tutu ing palutan, dapot di taklamo ring papalot, uli naniti, ipanalangin yo king makibandi king palutan, king paralayang talapagobrang tumipon king kayang pupul. Inaus na lang Jesus mitipon arapana ring labi ng adwang alagad at pigkaluba na lang kayo payan makapanabi karing maro kay espiritu at pakayap karing sablang sakit at kapanamdaman. Deti ilaring lagyuda ring labing adwang apostol. Muna, Simon a mayayawos Pedro, i Andres a kapatad na, i Santiago at i Juan a kapatad na, dinganak ng Zebedeo, i Felipe at i Bartolome, i Tomas at i Mateo at talapanyingil buwis, i Santiago ay anak ng Alfeo at i Tadeo, i Simon ay aktibista at i Judas Iscariote ing migtaksil kang Jesus. Tinubod na lang Jesus kambening panabilin ng antikanini. Kayo lulub king teritoryo ring pagano. Ni kayo lulub king sasakupa ning Samaria. Nune munta kayo karing tupa ng Melili ning Balen Israel. King pamaglakad yo. Ipanaral yo king ing pamagari ning Dios malapit na. Pakayapan yo la ring masakit. Pasublian yo lang miering mete. Pakayapan nyo la ring leproswan, panabi nyo la ring demonyo, alang bayad yung tinggap, inya alang bayad yun namang ipagkalug. Kaluguran kong kapatad, ing mayap ng balita ning Ginoo. Kapurian kaya ko o Kristo. Mayap payabak po kay kayungan, palakpakan tayo po'y nga pong Ginoo. Nung ako po magkamali, kadwa kaya pa mo pong beses magmisa ini, kaya ni pong kaya kayong parokya.
Itang mumuna, mignovina ko po, Kenny, anyang ing parish priest po, Father Jobert, bayo ko pa mo pong ordain kanita, at kadwa po ini. Inyapin po nandin, kabang lulub ko po, kening kaya kayong pisamban, at lawan-lawan dako po, at sa salubungan nyo kong timan, ababasa ko po kareng lupayo atin pong maragulakutang, king kaya kayong kaisipan, baloyo po nung naning kutang, nino na namaning matabang pari ngayon eh. Ako po'y Father Omar, Defensor. Kasalukuyan po ako po yung chaplain ng Holy Angel University, karin King Angeles. At makatuknang ko po King Minor Basilica ng Santo Rosario, Impisamban Maragul. At Maragula Gracia, anya pong milabasa na Miyerkules, mi proklamaya, official, antimong mumunang diling Minor Basilica kening kaya katamong probinsya, king kaya katamong Arkidiocese ng San Fernando. At babye ko po at darake, matula ko pong daraking grasya ngayon ni kaya kayo. 5 kami pong paring makatuknang King Minor Basilica. At inya pong May 31, kami pong 4, 1 year na kami. Ulim pong itang tatawling kalima, ing parochial vicar, amigmisa kaya kayo niyang milabasa na Domingo, Father John, late ya pong may ordain, July last year. So tauliya pong dinatang, 4 kami pong agnanagnan dinatang ka rin last year, May 31. At anya pong kadatang mi ka rin, dem pong tao, asinagana kaya kami, masaya no, manlupa no man pong masaya. At kisobrang sayada po, balang metong karening paring kayabe ko, aba, atin lampe kilupang artista karela. Ikit de po yung metong kong kayabe ka rin. Sabi da kaya, among kasanting mo naman, kalupa may James Reed. Nga da. Ini naman pong pari netula, kasaya. Linwalya po ining kadwa nga na, among nga na, kaya artistain mo naman itsura, kalupa may David Licao ko. Nga da. Dinatang niya po yung parish priest. Nga da kaya, among, manibatan niyang mi destino kakyan niya malambat ng panahon, ang gaman niya niya, ko po metway tsura nga ra kaya. Kalupa me pa rin ni Edu Mansano, nga da. Niya po nga ako lumwal. About Mylina Copin. Niya po nga ako lumwal, bayala bulad-bulad. Pepa Bren ko po, sabi ko kisarili ko, potang ako, idapabal ning kawangis ko nga ako. Pepa Bren ko po, nanging masakit, linabas nga 2 Domingo, ala, inyapin po niya misan, kimbirada akong mag-share, karening charismatic ka rin, no karakal, kilub ng pisamban. Kung nayabat o nga ako, reni pong kayabe akong pari, atin lang ang kawangis artista, niya nga akong ngikit yu. Ala ko man peki wangis ka na ako. Nino rin kawangis ko nga ako. Ginulisak la po nga da, Edgar Mortis. May bugye pong balabaging mikropono karela kanita. Mumunan dili. Ako na kilala Edgar Mortis. Kailangan kaya pang i-google. Kurin bahalo, nung kanino kapilanda ko pa kilupa kayan, yung anak-anak yaon, yung ening metuan Nyapin po itang metong parokyano, kay ba't ko pong migsalita karela, penenayan na ako man ketang pasbul nga na, mo panuwalan din nga na, yung kalupa mo talaga, yung ninyo mulak nga da. Sabi ko kaya, bala ka ken! Gigisingan da kayo mo po, ang po'y sarili ko kasi mitutundo ko pa.
Masaya ko pong makapagmisang pasibayo kening kaya kayong parokya at pasalamat ko po kangamong Paul kim pamangumbira ka na ko ban makapagmisang yening kalabing metong ng Domingo ning karaniwan na panahon at tinipo na katamo ni nga pong Ginoo antina ni nga banggit ko king kamumula ning kapag masusyan tamo bahan mamye kapuryan at kapasalamatan kayan ting metong nga komunidad at bani daon tala kaya ring kapag nasanding kaya katamong pilubluban. As I have mentioned, makadestino ko po Holy Angel University ngeni. And just recently, I cannot forget one question coming from a student who is also a volunteer in the chapel karin king Holy Angel. Metong niya po karetang campus youth ministers karin. Kaya pong metong nga pamitipon mi, team building, at niya pong kitang nga na. Among, okay lang po ba sa Diyos na nagdadasal ka lang sa Kanya kapag may problema ka? That's the question. Is it just okay with God that you pray to Him only whenever you encounter problems? At tutuna po niya na niyan dimdam kita, kutang ita, mi pakutang ko naman king sarili ko. It is both an honest and a thought-provoking question. Wapi naman, okay mo kaya king Diyos na mamausta mo kaya at agaga nakataya mo potang atin tamong problema, potang magkasakit tamo, potang kababayat ng tamo king biye. Ulimpong, makanyan ya maralas ing kimut ning kaya katamong biye kasal pantayanan, ing kaya katamong spiritual apami biye na lalapit tamo king ngapong Ginoo, mamaus tamo kayat manalangin, uling daranasan tamo ing kasakitanan ning biye. At ing kasakitan, kaya katamong pisasabyan, eya mo po teorya, eya mo king kaisipan. Nune daranasan ning balang metong kaya katamo, agpangking kaya katamong sarasariling karanasan. In other words, pain and suffering is not trivial. It is not just a theory. It is a reality because we are experiencing it according to our personal experiences. Inya lalapit tamo kingapong Ginoo, potang daranasan tamo ito. Ulimpong, potang ingbye manawa, potang ingbye malilyari agpangketang nung makanano tayang buring malyari, maralas po ing mumunang diling mililele ing pamanalangin. Pero, nga ko pong mekibat kening anak, palagi ko nga ko, ene man mimwa ing Diyos, potang agaga nakataya mo neng atintang problema. Bakit? Because that could be the start. Malyari ang maging umpisa ita, ketang pamanyulong at pamagpalalam king relasyon tamo king apong Ginoo. Because, nga ko kaya, deep within us, king kalalalaman ning kaya katamong pangatao, bayo ta pamibait keti king yato, atinta ng paninasan, atinta ng buring dasnan. There is a longing deep within us to be connected to God. Inyapin ing pamanalangin king oras ning kasakitan, king oras namo ning problema, potang mumuna tayang lawin, bala mo mawari, yausto, pero malyari ang maging umpisa, king pamanyulong tamo, king kasal pantayanan, king kekatamong pamangilala king apong Ginoo, and hopefully in our deep relationship with God. Panay ko pong sasabyan, potang
ating lalapit ka na ako para mangumpisal, do not think that our faith is just about the system of doctrines. Atin tamong kanya-kanyang paniwala na turo, atin yang tuturuing Santa Iglesia, atin yang batasing Santa Iglesia. But do not ever think that our faith is about obligation. Because primarily our faith is about our relationship with God. And whenever we are experiencing difficulties in life, that could be the start. King mebas ang ebanghelyo, inumpisa na po ni nga pong Ginoo, ing kayang amano, ing maya pabalita, kapamila taning nano, problema. Ikit no ring tao, era balo'y gawanda, may ngarila kanong tupang alang pastol. That is the problem. Dening taong ikit na ni nga pong Ginoo, they were confused. They were at a loss because they are like sheep without a shepherd. At nano po yung panagkat na ni nga pong Ginoo, karing disipulo na, karing makiramdam kaya, kay ba't ng pelad ing kasakitan, ing problema, mga di kayo nga na. Mga di kayo, bang kanita, ing ginuna ning pupul, padalayang dakal at alapagobra. There is a recognition of the problem. There is the recognition of the limitation. But upon the recognition of the limitation, what is the invitation of Jesus? Pray. Pray so that God may send laborers. Mga di kayo. Nanong sasabyanan ni nga pong Ginoo kay katamo, inyang kinumbira na katamong mga di. Mga di, buri na sabyan, lalamyo, ingke kayong panlalawe, ilalamyo, ingke kayong kasalpantayanan, na nung atintamong akakit problema, nung atintamong daranasan na kasakitan, ing Diyos, nakatapabren. Inya manalangin kayo. Because what is prayer? Prayer is not just about us giving God a to-do list or Ginoo, ore ni reng ang dapat mong gawan ka na ako. Ore ni reng wish ko para, ore ni reng wish ko keka. But prayer is about opening ourselves and entering into a relationship with God. Yapin po, nengkai, masyado tayang mamalatsan itang pangadimo niya mo, pangadime. Bakit? Kasi po yung lawe tamo king pamanalangin, dyan taya mong listahan ni nga pong Ginoo, nung nanong gawa na para kay katamo. But prayer is more than that. Prayer is about opening our hearts to the grace of God. Opening our hearts so that we may enter into a relationship, into friendship with God. At naning gagawa na kaya katamo nita, ning relasyon na ita. Aliwa mo po, tungkol ketang baluta mo nung naning gawan tamo, tungkol ketang baluta mo nung nini nga pong Ginoo, pero papabrenta mong ingapong Ginoo, apaniwalan tamo, hubuga na ingke katampa nga tao, hubuga na ingke katamong puso, ingke katamong disposisyon, bang kanita makasulong tamo king biye. And mind you, my dear friends, this recognition of relationship is very important in our Christian life. Lawen niyo po king ebanghelyo, itang kimut na, kay batdeng pepakit ing kakulangan,
igkat nong manalangin. At kay batnong igkat manalangin din kayang disipulo, minaos siyang 12, bangkanita itubod na lang makipagobra kaya. Because, my dear friends, when our relationship with God is very clear to us, and we acknowledge that we are in a loving relationship with Jesus, with God, then good things naturally flow from us. That is what we call mission. Ing mission tamo anting Kristyano, magpakakayap. Naman, metong bala mo mawari, dadagdagya mo king kaya katampa nga tao, ali. At syune. Ating relasyon king nga pong Ginoo, gigisinga na nano maning mayap kaya katamo, ban idake tamo kareng aliwang tao. And that is what Jesus did. And that is what the disciples, the apostles of Jesus, were sent for. Ban idala itang mayap ayatso na karela. At ban idala itang mayap at tenam na nga pong Ginoo, king balang metong kaya katamo. Kaya, makanyan pala, kasanting pala. Sabi na ni nga pong Ginoo, manalangin kayo, bangkanita yung Diyos, padalayang talapagobra, maya pa talapagobra, tumipon ka rin kayang pupul. Without us realizing it, the answer to the prayer of the disciples are the disciples themselves. And the same thing is true with us. Ginoo, padala kang maya pataw, asumaw ka rin pakakalulo, only to find out that the answer to that prayer is our very selves. Sharing our lives to other people. Ngayon namo po, king gobyerno namo, pangadiya pa po yung gobyerno? We can just end up on our discouragement with what is happening. But pray. Ginoo, magtubod kang mayap amamuntukan para kaya kami. Manubod na man nga pong Ginoo, kutang buboto tala. And even in our small communities, Ginoo, padala kang dakalat at pagobrang sumuyo king kaya kaming pisamban, kutang. Ika, babieta mo yung kaya katamong sarili, kaya katang kagiwan, yung kaya katamong talento, para king ikasulong din kaya katamong parokya. In other words, my dear friends, when we pray to God for laborers, God sends us. But without relationship, then we start to think that the harvest is ours. Potang leko tayo itang relasyon ki nga pong Ginoo, panlalawe tamo, ing pupul kay katamo. Then we start to lord over it. Magbalik ko po, king malilari king kay katamong gobyerno. Ilakome ing relasyon ki nga pong Ginoo, nanong isipan da, ba, rempera nga rin, kaya kamila rin, kakula rin. Ing posisyon na yan, kanakuya yan, may kukuanan yan. Deng bandi, ayatin ko, kanakula rin. Then we start to lord over it. Nano mo po yung mila ko. The most important thing, the recognition that we are in a relationship, in a loving relationship with God. Inyapin po kaluguran kong kapatad, pilang Domingo, manibat po niyang sinubli ang mebi nga pong Ginoo, pigmasusyan talaring misteryo ng kaya katang kasalpantayanan. Now we're back to the ordinary to remind us that the mission that God gives to us
is not something far from us. It is within us. Itang mayap, aburi ng isalbag ni nga pong ginuketi king yato, malaut kay katamo, at siyo kay katamo. And every time we pray, every time we ask God to send good laborers to His harvest, may we be awakened in the reality that God sends us. Not other people, us. Because that is what it means to be a disciple of Jesus. To recognize that we are loved by God and that we are also capable of sharing that love to other people. Amen. Sasalpantaya ko, King Diyos, ibang lubos mayupaya, linalong King Banwa ang ponyato, at kang Heso Kristo ang anak ng bugtong aginuta mo. Pengagli king upaya ning banal Espiritu. Mibayit kang nuan a Mariang Virhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato. Mipaku king krus, mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliyang mebye. Pepaitas sa banwa makaluklok wananing Diyos, ibang lubos mayupaya. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum ka ring mabye ang pong mga mate. Sasalpantaya ko king banal Espiritu, king banal a kapulungan Katoliko, king pamisamok ding banal, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasublirang mering mete, at king be alananggo. Amen. manalangin tamo king ginuutang Heso Kristo, ban kayabe na makapakirakit tamo karing tao at apakayap ding sugat da king upaya ning Dios, nga tamong manalangin Gino, kapnuan mo kami king kekam pakalulu. Ginu katman mo kami, king kekam pakalulu. Ginong Jesus, ipayabot mo karing pamuntok ning pampolitika, ing kamalayan adakala karing kalulo ning lipunan. Dingalang toknangan, ding takas karing sarili rang karinan, ding alang kapanintunan, ding pepay burisan da, ring karelang pengari at asawa. Manalangin ta aking Ginoo. Ginu katman mo kami, king kekam pakalulu. Ginong Jesus, balikdan mong mitmong lunos, ding talasal pantaya mong alang pastol, ban manimuna karela. Ding parokyang alang pari, o esapat apangalingap, ding siralob at pastol ako lang na masabal. Manalangin ta aking Ginoo. Ginu katman mo kami, king kekam pakalulu. Ginong Jesus, ipayabot mong lawan milang mitmong lunos, ding kayanakan, aalang parasan o alang mamantabe, ding matwang malungkot, king karelang pamagdili-dili, ding sirang pamilya at ding miyayabe, king ematampang pamiyasawa. Manalangin ta king Ginoo. Ginu katman mo kami, king kekam pakalulu. Ginong Jesus, balikdan mong mitmong lunos, ding kaya kaming komunidad. Pisan metungan mula, bustan mong tanggapan doring migkamali, at matularong lingapan ding sabla. Manalangin ta aking Ginoo. Ginu katman mo kami, king kekam pakalulu. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan tamo. Iyulino sana king kayaryan ng maligaya, ring kapatid taong may ngayawan na biye. Ipaghalam na sana ing kapag nasandaring pamisa. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginu katman mo kami, king kekam pakalulu. Ngeni adwan tamo po ing sarili tang kapagnasan.
O Jesus, mayap ming pastul, kapamilatan ding ke kang alang bayad akalam, meging tutukang mayap ke kami. Ipayabot mong ayapusan mi iting ganaka at kaya pangaring sablang taong mangailangan. Panimunan mo kami o Ginoo, ngeni at kapilan paman. Amen. Ikanta tayo po ngening dalit para king pamagsadyo karing ain.
Manalangin kayo kaluguran kong kapatad, baning kay katamong daon matanggapla, harapaning Diyos pang mayupayang tutu. Tanggapan niya sana ning Ginoo iting daon karing gamat mo, king ikapuriyan po ni kaligaya ning lagyo na, king ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal akapulungan. Ginong Diyos, kaniting tinapi at alak, pagkaluban mo kayong pamangan ning katawan at kaladwa, ibayo na sana niting Eukaristiya ing kaya kaming sikanan, at layon iyatad ing kalusugan ding kaisipan mit katawan, itinganaduan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginu, mantabeya kaya kayo, At kako ang itasyo timuri, laring pusuyo, makatas na lo, king Ginoo. pasalamatan tayong Ginu, a Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kamparati at numan kan rin o igpa Diyos kingalanganggat lubos mayupaya at syukeka ing ke kaming pangayatsyo pangimut at pangataw king pamibiyebyemi aldo daranasan mi ing ke kang lugod king lugod mong tenam king meto yatu binyene ning ke kang anak ing banal na espiritu anting mumunang bunga ang mabye garantiya king akayabe mo kami king siping na kapilanman ulinita kambering sa blangkoro ring anghel karin banwa daralit ming ligaya mo talang tuknang ngamingan pupuri. Banal yang Ginoo, Diyos sa mayupaya, mipno yang banwa, mipno yang yatu, kingkekang ligaya. O sana, kingkakatas-katasan. O sana, kingkakatas-katasan. Wan yaing daratang, king lagyuning Ginoo. Nuan yaing daratang, king lagyuning Ginoo. O sana, king kakatas-katasan. O sana, king kakatas-katasan. King kakatas-katasan. Ikapining banaloig pa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, ulinita panigapumi. Paluko bampong pabanalan mo laking espiritu mo, reting ay nadaralang pondaraon mikeka, ban magawa lang katawan, ang pondaya, ning anak mo ing ginuming Hesu Kristo. At tatandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksilan niya, kinwaning tinape, pepasalamata nakat pinuri, piraso na ing tinape, dinwang na iti karing disipulo na at ngana, konan yeti, ikayungan at mangan kayo kaniti, uling iti ing katawan ko, ami Daud, para ke kayo. Ginoo ko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay ba't ngapunan kinwaning kalis, pasibayo pe pasalamata nakat pinuri, at binyening kalis karing disipulo na ngana, kunan yeti kayo nga at minom kayo kaniti, uling iti ing kalis ning daya ko, ing daya ning bayo, at alanganggang tipan, amibubu para ke kayo ampon para karing sablang tao, ban kanita, mipatawaran la ring kasalanan, daptan nyo iti, anting pamigaga na kayo kanako. Daya ng Kristo, ikabos mo kami.
Maulaing misteryo ning kasalpantayanan. Ang kakanan niya hindi tinapin, otang minum kami kaniting kalis, kamatayan mo, ginuke kami ang papasya, ang ganapot ang datang ka, kingke ka ligaya. Kakanan niya hiting tinapin, potang miminum kami kaniting kalis, kamatayan mo, O Ginuke kami ang papasya, ang ganapot ang datang ka, kingke ka ligaya. Inyangin igaganakan miyo mapamakallulungig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo. Nya darawon miya kaya kaiting tinapya ning biyating kalis ting alangangang kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepaliran mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka, at ikamingan sanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan mewa igpaing banal a kapulungan mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap ya king lugod, kambe ng Leo ing papami, Florentino ing obispumi, yamong poling kura paroko mi, ding sablang pari, diakono, ding sablang susuyo, king banal abalayan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi, aminuna ng pepay nawa king pihong kapanayan ning pangasubling mebye, king pakalulu mo'y dala mula ding sablang meyango na biye, ketang masalang harapan mo, pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biyalanangga, ban kayabe ng Marieng Birhenin duning Diyos, isano sa ing esposo na, kaya bering apostola ding sablang banal, ami biebe, kalugod-lugod ke, kaking ke kabanding panawon, apor yan ang pon apaligayan da kasana, kapamilatan ng Hesu Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo kambena at kaya, igpang mayupayang tutukagom ning banala Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alangangga. Ngayon ikaluguran kong kapatad, anting metong tamo pong pamilya, at inipuning metong ang malugodaig pa, mausta mo kaya karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo.
Ikabos mo kami king sablang Maroko igpa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasaupaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at mikabyus kami ngalang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ang pampagsadyan ming panyatang ng mipnong ligaya, ning talapangabos ming Yesu Kristo. O Diyos, sa ikpaming ginuming Kristo, sinabi na karing apostol na, yung kapayapan lalakwan ko kaya kayo, yung kapayapan ko babye ko kaya kayo. Mula sana babaligtad din kasalanan mi. Noon pansinan mo yung kasalpantayanan ng banala kapulungan mo. Layon mo yung pamayapan na pompisan meto nga nagpangking kaburian mo. Ikang mabibiyampon magari manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapaan ng Ginoo, mantabe samparati kaya kayungan. At kaya ko ang timurin. Matula tamo pong ipakiting mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayungan. Peace be with you. Kaluguran kong kapatad, nyo'y kordero ning Diyos, nyo'y milalako king kasalanan ning yatu, no laring mayaus king apunan ning kordero.
Manalangin tamo. O ikpaming malugod, matupad sana kingkekang banal a kapulungan, ing pamisan metong at kapayapan ay pawaganiting Eucharistia. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabay ake kayo, At kako ang at timurin. ing mayupayang ginong Diyos, bendisyonan na kayo, ingig pa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu, Amen. ing misa mi daon ne, umekong eniking kapayapan, banluguran, at suyuan ya ing Diyos. Salamat, King Diyos. Maya payabak po kaya kayungan.